Drago mi je što ste danas ovdje došli, da pogledate naš jedan mali, scenski eksperiment koji smo mi nekoliko puta ovih dana uvježbavali i nekoliko dana radili. Prvo bih se pravo zamolila da kao uvod u naš scenski eksperiment pripremite nekakvu svoju fotografiju. Ako imate na mobitelu ili na nekakvom dokumentu, znači nekakva fotografijica koja prikazuje vas. A za to vrijeme bih vam rekla da smo u ovih nekoliko dana mi zapravo razmatrali nekakav uvid u stanje koje nazivamo osama. Svi mi znamo i poznajemo taj osjećaj kada je netko usamljen, kada je sam, kada je na osami, pa smo mi krenuli malo to podrobnije promatrati, podijeliti nekakva naša iskustva kada se nalazimo u tom stanju. I ono što smo radili ovih nekoliko dana zapravo je izazvalo da smo se i mi sami u sebi osvijestili u nekim pogledima tog stanja, razmijenili smo nekakva iskustva i eto, došli do nečega što smo odlučili podijeliti s vama kao nekakvu, kao scenski eksperiment. Dakle, cijela priča počinje time što se sve tako jednog dana, jednog proljetnog dana, kada je praznik, ja sam se tada rodila. I moja majka je tiskala. I tiskala. I tiskala. Nam je to, ali ima još drugih dijelova koji su, eto, tu negdje u meni. I pa bih vam prvo predstavila one svoje dijelove koji su fizički bolesni. Dakle, moj fizički bolestan ženski dio i fizički bolestan muški dio. Eto, ženski dio, koji je moj ženski dio koji je fizički bolestan, zovem Snježana. A moj muški, moj muški fizički bolestan dio nazivam Bego. A oni obično ovako nekako razgovaraju. Znate šta boli? Meni ništa. Tebe? Ne. Bravo. Zaljubljeni dio. Ovo je moj muški zaljubljeni dio. A tu je moj zaljubljeni dio moga ludog dijela. To malo neobično zvuči, pa evo još jedanput, ovo je zaljubljeni dio moga ludog dijela. Moju ekipu Superman. Oni uvijek mogu riješiti problem. Oni imaju super moć. Da bi se razumeli sada, da je siri, ludi Superman ima stvarno super moći, okuće se na ovaj balkon gore, odletit ću 3 kugane gore.
dakle moj ljuti. Ovo je Superman mojeg ljutog dijela. Ovo je moj PTSD. Ovo je moja depresija. Ovo je moja mišljenja. Ovo je moj... Super depresivni, totalno. Kako to mogu reći? Ovo je moj... tebe ćemo poslije. Ovo je moj ljuti dio mog ludog dijela, a ovo je Superman koji mu pripada. Ovo je moj zaljubljeni dio ludog dijela. Superman, ludi Superman. Esterin u pokušaju, vidjeli ste. Upravo tako. Ko može predstaviti super? Mislim. Ovo je moj doktor. Ovo je moj... Savršeni Superman. Do sad se zvao običan, no dobro, volim biti savršen. A djevojčice ste već vidjeli, moj ženski zaljubljeni dio, moj muški zaljubljeni dio, moj dio prestrašenosti. I eto, to je uglavnom to. Kad se ja nađem koji put sama sa svojim mislima i osjećajima, dakle, na osnovu, onda počne nešto što izgleda ovako. Ne znam, sve ja to ne znam. Ne znam. Kako misliš ne znam? Ne znam. Kako misliš ne znam? Pa ne znam, treba da znam. Pa naravno da trebaš znati koliko puta sam ti to već objasnila. Koliko sam ti puta rekla. Moram se im objasniti, a sad je samo pažljivo slušao. Molim se, jer mi je više došlo to. Što je to sve? Opet uništavaš moj red. Ma koji red? Kako red? Što ti to napravio? Ma kako ti je to red? Ma šta radiš? Ma ti se? Ma kako ti je ja sam se začela. To je to je napokon, to je to pravo. On je savršen doktor, ideal. Mi smo, nazvali smo ovako, nema boljega, yin i yang. Yin i yang. Doktor, oni su dve užasne, male, slatke budalice koje se strašno vole. Ja sam Arkanđel Mihajlo, ja ću štititi od svakog zla, doktor. Imat ćemo kućicu cveću, baš to oko nje i 6 dece. Valja se paran broj.